Makan nasi Allah. Pakai pedang. Senang hati balau. Celuk dekat. Tuh sana nampaknya kajaran di bawah sana dah. Iya, ternak lepeh ke bawah tadi. Kan betul ya mak. Lepeh ternak ke bawah, merah-merah ya. Oh, itu. Ini ternak. Hey, kid. Kid.
Kau nak. Ha, cak, cak, cak. Ha. Cak, cak, cak. Hei, 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 cak, cak. Ha. Mana duri mak? Cak, Coba. cak, cak. Cak, cak. Sit, sit, sit. Kena lu. Mantap, pakai mantap. Kami geser kuku mak ya. Itu pindah le mak ke buruan ketiga. Pindah burung ketiga. Ya udah sana kini pindah ke lokasi yang ketiga lah sana ya. Di sana tampaknya ada kajaran sana. Mudah-mudahan kajaran itu kemari bisa menghibur di sana sedang nonton adegan bangke. Oyak kena. Buka lah nih. Kayu ingat. Rancak soal kajaran sana. Kawan, jadi kayu jangan sebuah. Serunya tadi. Sabana rancak soro kajaran sana. Tampaknya kajaran kemari sana. Mudah-mudahan mendintih dengan tarang sana ya. Beda-beda kayu kan. Kajaran Sabana Rancak. Tahan lại con.
Ih, timbal balik kejaran. Wah, dua lagi kawan. Wah, dua lagi kawan. Wow! Mantap! Barasi. Layar, layar! Oi, oi! Kau teranak yang marah. Sampai ke bawah tu jalan. Tampaknya ajo kajaran cik alai sana. Mudah-mudahan melintih nantaran dalam sawit ke sana ya. Ko kajaran lah kemarin. Sabalik kajaran. Ternak kawan tadi ya lu pulang-pulang dari kawan, malam murai tadi. Dapat kejar lama ya. Tuh kejaran jalan kemari sana.
Kabek lah tanah kawan cepet kah? Kok kajaran di bawah jalan? Kok kajaran di bawah jalan? Ih, lama kajaran. Bisa balik. Bisa melintas si kokong. Kayu kawan magah na kayu kono.